Imvura y'amacumu yongeye kugwa mu ishyamba rya Kibira. Imvura nk'iyaguye ku bwa Nowa igahitana bamwe mu bantu bafite imitima mibi, bamwe mu bantu bafite imigambi mibisha yo gushaka kurimbura ubwoko bumwe. Iyi mvura yongeye kugwa mu Kibira ihitana bamwe mu basirikare ngo bari bamaze iminsi bahawe pase, ihitana bamwe mu basirikare bagera ku 115. Imvura y'amacumu adahita yaguye muri iri shyamba rya Kibira ihitana abasirikare 115 bose. Ibyo byose ndaje mbigarukaho muri operasiyo iteye ubwoba, akantu ku kandi wumva uburyo Imana ikomeje guhorera ubwoko bushaka guhitanwa na bamwe mu bari gucura imigambi mibisha yo kuzengereza ikiremwa muntu. Mu yandi makuru turi buze gutotora akantu ku kandi, turaza kujya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Intara ya Kivu y'Amajyepfo ikintu cyitwa abanyamurenge, abo mu bwoko bw'abatutsi, murabe maso kubera ko ikintu cyitwa ingona, ikintu cyitwa ibisuma, ikintu cyitwa baduye, ikintu cyitwa banzi, babandi bashaka kumara ubwoko bw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abo ngabo bongeye gukaza umurego ku buryo buremereye cyane, bamaze kuzana zimwe muri drone zigomba guhitana bamwe mu bantu bagize twirwaneho. Bimwe mu bintu tugiye gutotora, turaza kwibanda kuri ibi bikorwa bya Kinshasa, ibi bikorwa bibi bishaka kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri aya makuru yacu agezweho ku mirongo y'urugamba, turaza no kujya ahangaha za Rubero, amwe mu magambo akomeye cyane yahavugiwe, bimwe mu byo basabye abaturage yuko ngo bagomba gukora iyo bwabaga bakifatanya na leta ya Kinshasa mu guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo byavuzwe ni imwe mu nama yakoreshejwe na bamwe mu bayobozi hariya Rubero, basaba abaturage yuko bagomba gukora iyo bwabaga bakumva ibintu kimwe na Antoine Kisekedi Chirombo. Si ibyo byonyine gusa, kandi muri aya makuru yacagezweho ku mirongo y'urugamba turaza kurebera hamwe bamwe mu basirikare barenga 5600. Mu yandi makuru agezweho ku mirongo y'urugamba turababwira uburyo igihugu cy'u Burundi kigiye kongera kohereza bamwe mu basirikare barenga 5000, hafi 5600. Aba nabo bagomba kwinjira mu gihugu cya Kongo bagahangana bikomeye cyane ngo n'umutwe wa M23. Nyuma y'uko umutwe wa M23 utanze isomo ry'intambara ku ngabo za FARDC ndetse na koalisiyo yabo, ubu noneho nabo barimo barirara mu baturage. Ahangaha nditi bahakoreye ikintu cyitwa ubusahuzi bwo mu rwego rwo hejuru, basahura inka z'abaturage. Gusa zimwe muri zo umutwe wa M23 wongeye kuzigarura uzisubiza bamwe mu baturage. Ikindi kandi muri aya makuru yacagezweho ku mirongo y'urugamba turarebera hamwe bimwe mu bice birimo imirwano ku buryo buteye ubwoba. M23 nyuma y'uko bimwe mu bice bigiye bitandukanye bibonetsemo agahenge, ariko hari ibindi bice byagaragayemo imirwano ku buryo buremereye cyane. Ibi bice bya M23 byongeye kugabwaho ibitero na FARDC ndetse na koalisiyo yabyo, nibyo tugiye gutotora akantu ku kandi. Ni ugutera agatebe tugatotora buri kamwe kose kagezweho ku mirongo y'urugamba. Subscribe to this channel. Nongeye kubasuza ndetse no kwishimira uburyo mukomeje gukunda makuru yacu. Turagarutse na none ni bigezweho ku mirongo y'urugamba, ariko nababeshya ikintu cyitwa makuru cyo kimaze kwisuka ku bwinshi buteye ubwoba. Uyu mutwe muri kureba ubafitiye amwe mu makuru menshi kandi agezweho. Muraritse gukurikira aya makuru kubera ko ibintu ngiye kugarukaho ni bimwe mu bintu biteye ubwoba. Namwe mu makuru agezweho ku mirongo y'urugamba, nababwiye yuko ndi bubagezeho ibijyanye n'iyi operasiyo ya Kibira. Mu Kibira hongeye kugwa abantu 115. Ni imvura y'amahindu yabagwiriye ku buryo bukomeye cyane, ni imvura y'amacumu. Ntabwo turi bujya ngo mu Kibira honyine, kubera ko turaza no kwikoza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo twababwiraga yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwirunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bagiye bavara za Uvira bajya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza n'ubwo bashyize ibirindiro. Ibi rero hari ikintu byasiguraga wa mugani w'abarundi, cyangwa hari icyo byasobanuraga, kubera ko ngo amakuru twamaze kuzana tunaburira bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge kuba maso, twirwaneho mube maso, kubera ko amakuru tubazaniye ntabwo ari inkuru nziza, ariko ku rundi ruhande wavuga ngo ni inkuru nziza kubera ko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ni zimwe muri drone zamaze gutegurwa na leta ya Kinshasa zigomba kurimbura bamwe mu bantu bari muri twirwaneho cyangwa bamwe mu bayobozi bo muri twirwaneho. Ibyo byose ndaje mbitotore.
nababwiye yuko nituva aho ngaho turi buze n'ahangaha za Bitonga, hano za Kimoka, hano za Kisuma, hariyo imirwano iteye ubwoba nyuma yuko M23 yagabweho ibitero. Ibyo byose ndabitotora akantu ku kandi, niyo mpamvu usabwa kuza kubana natwe kugera ku musozo w'iki kiganiro, kugera ku musozo w'aya makuru agezweho ku mirongo y'urugamba, kubera ko ibintu ntabwo byoroshye. Nituvayo turazanga za Kibaya. Mu Kibaya hamaze gushyirwa ikintu cyitwa zimwe mu modoka ziteye ubwoba za gisirikare. Mu minsi mike ahubwo ndababwiza ukuri, turigira hariya ku mirongo y'urugamba, turigira hariya mu Kibaya, turajya gukurikirana iby'iyi mirwano yatangiye kurota ku buryo bukomeye cyane. Uruhande rwa leta rwamaze kwitegura ku buryo buremereye cyane. Nituva ngo mu Kibaya turajya no mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare barenga 5,600 abo ngabo bamaze kugera mu gihugu cya Kongo. Abo ngabo nibo bagomba kongera kujya guhangana n'umutwe wa M23 nyuma yuko M23 benshi mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi babishe umufiririzo, babishe bucumu, babamereye nabi ku buryo bukomeye cyane. None igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo gushumbusha Kongo bo bakitera icumu mu Rubavu, bagiye kongera kohereza abandi basirikare 5,600. Ibyo byose nibyo tugiye gutotora. Wowe icyo usabwa nukuza kubana natwe kugira ngo wumve aho ibintu bigeze naho bigana. Hagati aho reka nkushimire wowe ukoze subscribe ndetse kandi nawe ugiye kuyikora. Narababwiye ni kudukunda ndetse no kudukurikira nibyo bituma dukomeza kugira tubashakira amakuru meza kandi yizewe. Kandi nababeshye uburyo dutotora amakuru yacu, ibi ngibi bijye bibahamiriza yuko dufite suruse z'amakuru kandi tubagezaho amakuru meza, amakuru yizewe, amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba. Nkubita mbangura, reka duhera ahangaha mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara Kivu y'Amajyepfo reka aba ariho duhera, kubera ko ubwoko bw'Abanyamurenge nabwo buri mu kaga. Nyuma yuko umwana w'ikirara, ubwo ndimo ndavuga General Masunzu, nyuma yuko agambaniye ubwoko bwe akifatanya n'ikibi kugira ngo yice bagenzi be cyangwa abavandimwe be, noneho hamaze kumenyekana undi mugambi mubisha ndetse n'uburyo bashaka kuwushyira mu bikorwa wo kurimbura ubwoko bw'Abanyamurenge, wo kurimbura ubwoko bw'Abanyamurenge, wo gusahura amatungo y'Abanyamurenge, wo gukandamiza ubwoko bw'Abanyamurenge. Ubwo ndimo ndavuga ubwoko bw'Abatutsi hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo bumerewe nabi ku buryo bukomeye cyane. Mu minsi yashize nababwiraga yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuva za Uvira zijya gushyira bimwe mu birindiro byabo hari iyi murenge. Bimwe mu bintu byateye ikibazo Abanyamurenge bakibaza bati kuki abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo baratwegera ku buryo bworoshye cyane. Ariko kandi rero mu by'ukuri byaguteza ikibazo nimba wari usanzwe ahantu utuye cyangwa uri n'abasirikare bahari, kandi mu by'ukuri ukabona barimo baraza kandi ku bwinshi, hari ikindi kintu biba bisiguye, hari ikindi kintu biba bisobanuye. Igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko kihageze twamaze kumenya amakuru yuko noneho Kinshasa yamaze gutegura zimwe muri drone. Ni zimwe muri drone ngo zigomba kujya zituritsa, zigomba kujya zirasa zikoresheje tracking zifite, zikoresheje ikoranabuhanga zifite, bakazihuza na zimwe muri nimero za bamwe mu bayobozi bo muri Twirwaneho kugira ngo izo drone zoroherwe no gupima mu cyico bamwe mu bagize Twirwaneho. Turababuriye ubwoko bw'Imana, Banyamurenge, Batutsi, ndababwiza ukuri mube maso abantu bo muri Twirwaneho, kubera ko bamwe mu Banyamurenge n'ubundi bafite ideology nk'iyanuza nk'iya Masunzu. Mu by'ukuri barimo baragenda batanga amanimero yanyu, barimo bagenda batanga imyirondoro yanyu. Rero mwebwe mukoresha smartphone murabe maso, be careful, kubera ko umwanzi yamaze guhindura umuvuno wo kugira ngo abatsembe. Mukora uko mushoboye, nibikunda muhindura amatelefone mwakoreshaga. Ikindi kandi munibinakunda izo telefone zindi z'ama smartphone muzireke, kubera ko imyirondoro yanyu yamaze kugera kwa Sekibi ushaka kubabuza ubuzima. Kandi ibi ngibi impamvu Antoine Kisekedi Chilombo arimo arabikora ni nyuma yo kugira ubwoba ndetse n'igitutu kubera M23. M23 irimo irarwana iva mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ishaka kwinjira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uku kwinjira mu ntara Kivu y'Amajyepfo bizaba bisobanuye yuko M23 igiye gukorana na Twirwaneho 100% mu kurwanya
icyo twakwita nk'umwanzi wabo. M23 niyo ikunda kuvuga ngo ni igisirikare cy'umwijima. Iki gisirikare cy'umwijima cya FARDC ndetse n'iyi koalisiyo ishaka gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge, ishaka gutsemba ubwoko bw'abatutsi, yaba abo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara Kivu y'Amajyepfo, batangiye kugira ubwoba kugira ngo M23 niramuka inageze mu ntara Kivu y'Amajyepfo izasange ibyatwirwaneho bitakiriho. Ni nayo mpamvu turimo turaburira twirwaneho bamwe mu bayobozi bafite izi smartphone kuzitondera ndetse no kuzikoresha. Niba nashaka bazireke, bashaka ubundi buryo bw'itumanaho bazabakoresha. Ariko kugeza aya magingo amakuru ahari kandi y'ukuri yizewe nuko izo drone zamaze gutegurwa. Izi drone zashatse guhangana n'umutwe wa M23 kugira ngo mwumve urundi rwego ibi bintu biriho. Ariko mu by'ukuri kubera ko M23 nayo kwikoranabuhanga ntabwo yoroshye, yaje kuzivumbura, zimwe kaziturikiriza mu kirere, izindi bakazituritsa zitarahaguruka. Ibyo ngibyo byateye Antoine Kisekedi Chirombo ubwoba, none ibyo bitero yabyimuriye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ariko arimo araterwa igitutu gikomeye cyane n'umutwe wa M23 nyuma yo kumenya yuko M23 niramuka ihuye na twirwaneho ibintu bizahita biba pa, kandi bizaba byoroshye mu buryo bukomeye cyane kurwanya uyu mwanzi cyangwa iki gisirikare cy'umwijima. M23 izaba ibonye imbaraga, abanyamurenge nabo bazaba babonye imbaraga. Ibi ngibi nibyo Antoine Kisekedi Chirombo ashaka gushyiramo umwuka mubi, ashaka kuzanamo kidobya, ashaka kuzanamo satani kugira ngo icyo M23 iri gupanga gukora bagicubye kitaragira ku ntego. Ubwo twamaze no kuva mu ntara Kivu y'Amajyepfo, gusa ndababuriye ayo ni amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba. Reka twirukanke tujye ku gihugu cy'u Burundi, n'ubundi gifite ukuboko kunini muri iyi ntambara iri guza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta, ndavuga FARDC. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko gitakaje abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba, nyuma yuko indege zibisikanye zijyana imirambo, uri kumva izindi zizana abazima, hamaze kumenyekana umubare w'abo basirikare bagiye guhangana M23. Mu minsi yashize ubwo twababwiraga yuko igihugu cy'u Burundi cyangwa abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku bwinshi, ndetse kandi ubwinshi bwabo bugashimangira yuko ngo ariyo nsinzi ikomeye cyane mu gukubita umutwe wa M23. Ariko nyuma yuko M23 ibanyujijemo ikintu bita amasasu ku bwinshi, ikabica ku bwinshi, baragiye baragabanuka ku rwego ruteye ubwoba. Bamwe bafashwe miri, abandi babaye ibimuga, abandi barahunze, bahungiye harazagoma, babaye abasivile basanzwe. Ibi ngibi byatumye umubare w'abasirikare bari ku butaka bwa Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyangwa ku mirongo y'urugamba bagabanuka. None igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abandi basirikare 5600. Andi makuru twamaze kumenya nuko bita General Masunzu aherutse gukubuka urwihishwa mu gihugu cy'u Burundi, yahuye na Primary. Uyu ni umugaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibyakanga byakunda, amakuru arashimangira yuko bari bagiye guha umugisha ibijyanye no kongera umubare w'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo. Ibi byamaze kuba. Nge nakubwiye ni wewe wamaze gukora subscribe, mwebwe mudukurikira, nimwe bantu mugomba kujya muhorana amakuru agezweho kandi mu by'ukuri amakuru ari update. Amakuru ari update. Ni niyo mpamvu mbasaba gukora subscribe. Ni ibitangaza amakuru bingahe byagiye bitotora inkuru akantu ku kandi. Nge narababwiye ni ahangaha tuzajya dutotora akantu ku kandi, wumva hano ibintu byahereye naho byarangiriye. Ntabwo ngomba kujya mbasiga mu gihirahiro. Negetswe, ndabitegetswe kubera ko mwebwe mwakoze subscribe. Icyo ni igihango twamaze guhana namwe, kubagezaho amakuru meza kandi yizewe, kandi tugakora icyo twita gutotora, bitandukanye na bya bitangaza amakuru bindi bica hejuru y'inkuru. Ugahera ku munota wa mbere uri kumva isaha ikarangira nta kintu wumvishe. Urumva turi ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo. Deja wamaze kumenya amakuru ahagije yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kohereza abandi basirikare hehe mu gihugu cya Kongo. Ibyo bamaze kubiha umugisha. Ibi ngibi ni bimwe mu byagarutsweho mu nama yabereye i Goma. Nubwo iriya nama yabaye, ariko hari indi myiteguro yabanje gukorwa. Hari indi myiteguro yabanje gukorwa na bamwe mu bayobozi. Iyi nama yabaye bagira ngo bashyire mu bikorwa no kugira ngo barebe yuko Sadeke nayo hari umusanzu yatanga ku ngabo z'u Burundi
zigomba kwiyongera mu gihugu cya Kongo kubera ko Antoine Kisekedi Chilombo n'aba ngabo ba Masunzu n'aba bakabundi ubwo ndi kuvuga ba generale babonye yuko igisobanuro cyo gutsinda intambara iri ku butaka bwa Kongo ari ukugira umubare w'abasirikare benshi mu gihugu cya Kongo. Reka tunave kuri ibi bintu by'igihugu cy'u Burundi kubera ko n'ubundi baracyarira baracyahogora bagiye bavuga yuko ngo ari katerepurare ngo igiye guhingagura ngo umutwa M23. Ubu ni ukuvuga ngo boherejeho katerepurare ya kabiri ariko ibyo M23 iri buze kubakorera muraza kuba mubyumva. Nubwo ubu ngubu muri Kongo hari imirwano ntabwo imirwano ifite umurego nk'uko mu minsi yashize byari bimeze. Gusa hari bimwe mu bice biri kugaragaramo imirwano, hari na bimwe mu bice birimo birasahurwamo ku rwego ruteye ubwoba. Ubwo twamaze no kuva ku gihugu cy'u Burundi, reka twigire ku mirongo y'urugamba turebe ukuntu ibintu bimeze. Aha ngaha za Kimoka ubwo ndi kuvuga za Sake, ikintu cyitwa imirwano yahereye nijoro kugeza maginga ya aho Kimoka hari hakiri imirwano ku buryo buteye ubwoba hagati ya M23 ndetse na FARDC. Nimwe mu mirwano yabera yarakimoka, indi mirwano ikabera haraza Bitonga, indi mirwano ikabera ahantu bita mu Kisuma. Iyo mirwano yose FARDC yagabaga ibitero kuri M23 kugira ngo irebe yuko yayikura mu birindiro biri mu mutwa M23. Ariko yaba hangaha Bitonga, yaba hangaha Kisuma, yanga Kimoka, ndakubwiza ukuri M23 yakomeje kwitwara kigabo. Yakomeje kwitwara kigabo ku mirongo y'urugamba, ari nako kandi ingabo za leta zongera gukuramo akarenge kabo bakirukanka. M23 yabirukanyije ibashyira hagati y'intera nibura y'ibirometero 7 n'10. Amwe mu makuru dukesha imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo. Ubwo twamaze kuva kuri iyo mirwano kuko urumva yuko nta kintu cy'imirwano gihambaye kiri kubera hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru uretse ibyo bice byo binengarutseho. Aha za Numbi hari imyiteguro nk'uko twagiye tubibabwira. Iyi Minovo ubwoba bwamaze kubarenga, bamwe mu baturage bamaze kwiyakira yuko M23 yamaze kuhagera. Aha ngaha za Numbiho ibintu biri ku rundi rwego, yaba imyiteguro ya M23 ndetse no ku ruhande rwa leta na coalition yabo. M23 irashaka kwinjira muri Numbi mu gihe umusada munini wamaze kuva za Bukavu ukaza ukajya za Numbi, akaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane M23 ishaka kwinjira aha ngaha Numbi. Niyo mpamvu M23 ishaka kwinjira aha ngaha Numbi kugira ngo ikate buri kimwe cyose, kugira ngo ihagarike support yose yaturukaga Bukavu ndetse n'izaturukaga za Minova. Kubera ko nababwiye yuko M23 nyuma yuko izabifasha iyi Numbi bizaba byoroshye cyane gufata Karungu. Gufata iyi Karungu egare gufata Minova. Minova ruguru yawo nababwiye yuko hari icyo bita Bweramana. Hejuru ya Bweramana hari icyo bita Shasha. Ibi ngibi bizatuma M23 ikora uruzitiro rukomeye ndetse kandi binatuma abandi barwana ku ruhande rwa leta bamanika amaboko kubera ko bizaba bisa nkaho babafungiranyemo hagati. Uko niko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Reka nigira hangaha za Nditi, ntago nahafa nababwiye ibintu bya Nditi kubera ko Nditi ibintu byahabereye navuga ni namahano yo ku rwego rwo hejuru nyuma yuko FDLR, abawazarendo, FARDC, ingabo z'u Burundi, dore yuko iyi Nditi ikungahaye ku bintu bijyanye n'ubworozi bwo mu rwego rwo hejuru. Aba bagwagasi rero ndavuga aba FDLR, ndavuga aba bawazarendo, ndavuga ingabo z'u Burundi na FARDC baje gusahura zimwe mu nka z'abaturage. Ndetse kandi batangiye no kurwana na bamwe mu baturage bagira ngo babateshe izo nka zabo bashakaga gutwara. Ibyo ngibyo banabigezeho uruhande rumwe, urundi ruhande ntabwo babigezeho 100% kubera ko M23 abaturage ari umuturage wagize gutya bakuyaga telefone ati aro ati ni mudutabare. M23 intare za Sarambwe bahageze mu buryo bwihuse, bahita bakurikira bikomeye cyane aba bagwagasi ndetse kandi bamwe babafatira mu nzira. Zimwe mu nka mu by'ukuri zagaruriwe abaturage nubwo harimo izindi nka nkeya cyane zajyanwe n'ibyo bisambo. Ni nayo mpamvu intambara ya Antoine Kisekedi Chilombo irasekeje. Umusirikare arimo ararwana shonje, umusirikare arimo ararwana ashaka hanasahura. Ibi ngibi bikagira ingaruka zikomeye cyane ku bantu bari kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka nihute kugira ngo mu by'ukuri iminota itaza kunjyana kandi ngira ngo buri kimwe cyose nyibagezeho kandi nanagitotora akantu ku kandi. Reka dusoreze aha ngaha mu Kibira. Hano Kibira hongeye gukubita ikintu giteye ubwoba.
ninkubwira ikintu giteye ubwoba wumve ya mvura yahitanye ba bantu bagomeye Imana ku bwa Nowa. Hano mu kibira hongeye kugwa imvura y'amacumu. Iyi mvura y'amacumu yahitanye abarwanyi kuko si n'abasirikare bari bamaze iminsi mike bapasinze, noneho babajyana hariya kibira bahuzwa n'aba FRN ndetse n'aba FDLR. Abo bantu rero bari bari muri iryo shyamba mu buryo butunguranye cyane, haguye imvura y'amacumu. Ariko imvura y'amacumu yabagezemo irabanyukanyuka ibagira inabire. Ubu tuvugana 115 kwisha. Ubu tuvugana 115 bamaze kuryamira uko abagabo. Bamaze kuryamira uko abagabo nyuma yo kugwirwa n'imvura nk'iyaguye ku bwa Nowa. Ubwo iyo operation Kibiri namaze no kuyivaho kuko ndimo ndagira ngo nihutishe, reka twikoze aha ngaha mu kibaya turebe ibintu byaho ukuntu bimeze maze tunasoreza aho ngaho. Gusa mu by'ukuri ikintu ndimo ndagusaba, kora subscribe nimba utarayikora, ikindi kandi mujye mudusigira ibitekerezo. Nababwiye yuko iyi Mba TV Rwanda twe dutandukanye n'ibindi bitangazamakuru. Amakuru yacu abagezweho, amakuru yacu akibanda ku bigezweho ku mirongo y'urugamba. Ni nayo mpamvu mbasaba kudusigira ibitekerezo. Wowe utarakora subscribe ukaba urimo urahomba cyane. Reka tujye aha ngaha mu kibaya. Mu kibaya ubwoba ni bwinshi. Nimvuga mu kibaya ngo ubwoba ni bwinshi, wumve yuko ubwo bwoba bufitwe n'abigoma. Mu kibaya hamaze gushyirwa zimwe muri burende cyangwa bimwe mu bifaru bine. Ubu tuvugana ibyo bifaru byashyizwe mu kibaya, bimwe byamaze gutwikirwa ibyatsi mu rwego rwo kugira ngo bitegure umwanzi. Ibi ngibi birimo birashimangira yuko mu minsi mike cyane ishoboka hano mu kibaya imirwano ishobora kuza kubura ku rwego ruteye ubwoba, ahubwo byakanga byakunda tugomba gukora iyo bwabaga tukajya haraza Rubavu kugira ngo tuzigire ku mirongo y'urugamba, tuzabagezaho ibintu live. Niba ubyemeye udusigire igitekerezo cyawe muri comment niba mwifuza kutubona ku mirongo y'urugamba, kubera ko ibyo ngibyo turabishoboye kandi twabikora. Nyuma yo kumenya ibijyanye n'imyiteguro, hatangiye gututumba umwuka w'intambara hagati ya M23 ndetse na FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi n'abawazarendo. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bigezweho ku mirongo y'urugamba. Ayo namwe mu makuru nari mbazaniye y'ukuntu ibintu bihagaze. Reka mu by'ukuri nongere njye gukora iyo bwabaga, nongere njye kuvugisha bamwe mu baturage bambwira ahantu ibintu bigeze ku mirongo y'urugamba, kuko nababwiye yuko amakuru tubagezaho tuyakesha bamwe mu baturage bari ku butaka bwa Kongo, tuyakesha bamwe mu banyamakuru ndetse na bimwe mu bitangazamakuru. Ibyo byose rero bituma tubona amakuru y'umwimerere kandi yuzuye, natwe tukaza nka kuri kamera za Mba TV Rwanda tugatotora buri kamwe. Reka rero nizere yuko mumeze neza kandi mu by'ukuri mukomeje kugubwa neza. Ubwo ndavuga mwe mwese muba mwadukurikiye, ubwo ndavuga mwe mwese mwakoze subscribe, ubwo ndavuga mwe mwese mudusigira ibitekerezo byanyu ndetse kandi namwe mukora kuri like. Ibi ngibi ni byari bigezweho ku mirongo y'urugamba. Reka babwire ni Imana ikomeze ibarebe icyoroshye, kandi iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.